Күннің esas вақайлары ақта тариф etmege hazırmı? Студияда мен Султан Естакаева çalışam. Hayırlı akşamlar. Kırım Cumhuriyeti ve Akıyar şehrinin 2022 senegece inkişafı federal maqsadlı programma yıl-yıldan ziyadece amelge keçirili. Bu haqta Sergey Aksyonov серьезный разговор, yani ciddi subet dep adlandırılgan programmada tarif etti. O kaydetti ki ағымдaki yılının sonunda programma 90%-ға becerilecek. Бүгінгі күнге әмелге кечірілівінің алчақ файызы олғаны планлаштыру құсусиетлерінен бағылы. Программа бойынша esas төлевлер елінің сонында белгіленді. Bundan gayrı Kırım'nın 5 regionunda yalı boyları rekonstruktsiyası boyunca leyhalar әмелге keçirілігі planlaştırılan. Bu Nikolayevka, Gurzovka, Ktebel, Kezlev ve Kefi. Лейхалар әмелге кечірілігі әнді шымды чешіт басамақларда болуына база ерді, bu техник иқтисади эсаслану в база ерлерді әнді федераль мақсадлы программа бойынша құручылық кете. Пляж инфраструктурасы кенлештірілігі ве абыданаштырылығы бойынша лейхалар әмелге кечірілігі курорт регионларыны да жезабелі етежек. Әпсі лейхалар сәкенлерінен музакере етілежек. Sergey Aksyonov emde kaydetti ki Rusya prezidentinin avalesi boyunca tıbbi xadimlerge hizmet mesken berülü suali da bakıla. Şu cümleden 10 yıllık işten son hizmet mesken şahsi mülkке keçirilebilir. Қырым акиметі бюджетке 300 миллион рубле қарарында тазминат айырды. Бұл қатнап çalışқан мұтығасысларға кералық параларыны қайтармақ үшін парадар. Шымдыки вақытта Қырымның сағылық сақла физерлігі янында иш комиссиясы яратылды. Cumhuriyetimizin yolbaşçısı Sergey Aksyonov Ermeni Bazar şehrinde Titan zavodunu devletleştirile dep korkuzdu. Onun sözlerine göre sahipler ekologiya korçalanıvı boyunca gerekli çarelerini amelge keçirmeyler. Kırım hakimiyeti zavodunun mühimligini көзге alıp zavodga bayağı kol tuta ve yanı sahip boynuna algan vadelerini becerilgenine umut etti. Hatırlatamız geçken sene Kırım'ın şimalinde havada zararlı şeylerin konsentrasyası normadan aştı. O zaman Titan zavodunun işi toxtatıldığı ақта қарал алынған еді. Сентябрның сонында көрсетілген февқұләде вазиет ләғу етілді. Қырымда балаларға берілген нефақа әр ай яшайыш минимумдан 25% өлчуде берілежек. Бұл алиментлерді төлемектен қашқан ана-бабалар ве анасы ялныз қалған балалар үшін. Бұл ақта Devlet Şurasының нөвбеттен тыш сессиясында парламентінің рейсі Владимир Константинов хабер етті. Шымды ярмадада 26 биңден зияды яңлыз аналар яшай, олар 38 биң баланы тәрбиелейлер. Сумма пособия будет пересчитана автоматически. Женщинам, получающим это пособие, не нужно будет его переоформлять. В итоге женщины, чье право на пособие появилось ранее 2019 года, будут получать столько же, сколько женщины, оформившие пособие в 2019 году. 25% 10 509 рублей составляет 2627 рублей. В целом из бюджета республики на увеличение этого вида пособия выделено 30,5 миллионов рублей в месяц. Sonki 5 yıl devamında nakliyet infrastrukturasının inkişafında Kırım büyük adım attı. Ahmedjet'te yanı havaliman kuruldu. O bir yılda 10 milyon yolcuğa hizmet gösterebilir. Kırım köprünün tıklenilivine 200 milyar ruble ve rekord sayılgan 2 yıllık müddet. 250 kilometrik Tavrida adlı federal trasa yarımadanın esas damarı oldu. Cumhuriyet yıl-yıldan nasıl denişkeni hakkında bizim muhbirlerimiz devam eteler. Kırım dalgası halk arasında Ahmedjet'teki havalimanın yanı terminalını tamam böyle adlaylar. Binanı böyle dalga şeklinde tıklamak için 6000 tonna demir konstruksiyalar işletildi. Havaliman şimdi bir saatte 4000 yolcuğa, bir yılda ise 10 milyon yolcuğa hizmet gösterebilir. O gerçekten de Rusya'nın cenubi kısmında en büyük sayıla. Havaliman territoriyasında yanı көтерілу önüf yolak kurula. O zemanevi radyo mayak donatmalarının temin edilecek. Bundan sonra hava şaraitine bakmadan uçaklarını kabul etmege mümkün olacak. Endi kıtadan Kırımga maşinanen de yetip barmak mümkün. 5 yıl evvelisi bu gerçekten de arzu edi. 200 milyar ruble ve 2 yıllık kuruculuk. Binlerce mühendis ve montaj edici Keriç boğazından keçken koporunu tıkladılar. Благодаря вашему труду, вашему таланту, этот проект, это чудо свершилось. Спасибо вам большое. 2018 senenin Mayıs ayında Kırım Kopuru'nun araba yol kısmında birinci maşına geçti. 2019 senenin sonunda Yarımadağa Moskvadan ilk yolcular treni yetip gelecek.
Ахмежитның демир yol вокзалы тренлерні қаршыламаға азырлана. Олар үшін 800 яны вагон сатылын алынacak. Москвадан Ахмежитке жеттек бір сутка девамында етіп бармақ мүмкін олacak. Сат kulesi de tamir etildi. Bu şehrimizin timsallerinden biridir. Таврида араба yolu bu federal emniyet taşıgan trassa. Leyxanın fiyatı qararnen 200 milyard ruble. Onun umumi uzunluğu Keriç'ten Akyargaca 250 kilometr. 2018 senenin dekabr ayında Arma Elikoyundan Qarasuv Bazargaca kısımda nakliyat hareketi açıldı. Bu yılın fevral ayında federal trassanın da bir kısmı açıldı. Bu Botke-Levatki yönelişteki Ahmejit'nin aylanma yoludur. Her şey standartlar boyunca 4 yola, koralar ve yarık. Arabalar bir saatte 110 km süratinen katnay bileler. 2020 yılı Tavrida trassasının kuruculuğu yekünlenecek. Koktebel kasabasında 5 kilometrlik trassanın tamirine 40 milyondan ziyade ruble masraf edildi. Yol kısmı hafsız ve keyfiyetli yollar adlı milli leyha çerçevesinde eksploatatsiyaga tapşırıldı. İşçiler asfalt ve kaldırımlarını gayırdan tamirlediler. Piyade geçitlerini yerleştirdiler. Dış hizmetçi federal magistraller kapalmasının zemanevi teknologiyalarını kullandı. Jenüpke yol alған arabalarını Ahmejit'ni aylanıp geçken yolga doğrultulacakları planlaştırıla. Leyha tiziciler yanı aylanma yolunun kuruculuğunu nazarda tutalar. Bu Kırım paytaxtından çıkan yollarını bayağı yengilleştirecek. Haberler takımı millet için. Regional tıbbi merkez onlarca ambulatoriya ve felçeri banay nokta koylerde ilaçhaneler. Rus erkanında Kırım tıbbiyetinin yanı inkişaf kursu. Ахмежитте Симашка adına klinik hastahanesi yanında Cumhuri çok profillik tıbbi merkezini 2017 senesi oktyabr ayında kuru başladılar. Grafik boyunca obyektini 2019 senesinin sonunda eksploatatsiyaga tapşırmak gerek edildi. Hastahane kompleksi birkaç obyekten ibaret. Esas bina bu tedavilev diagnostik merkezidir. Ona patologanatım bölük koşula. Bugün hastalar için palatalar 90% hazır. Yatak yerler, kondisyonerler ve keyfiyetli tedavilev için hepsi gerekli donatmalar var. Simaşka adına tıbbi merkez Kırım'ın inovasyon ve teknik cihetten ilerileyen tıbbi merkezi olacak. Kollerde ekim ve tıbbi hadimler yetişmemezliğinde çoktan geçken turgan meseledir. Onu çizmek için Zemski doktor ve Zemski felçer adlı programalar işlep çıkarıldı. Olarga nispeten ekimlerge 1 milyon rublege stimul paraları төлenilecek. Eski hadimlerini işte kaldırmak ve yanılarını celp etmek için Cumhuriyet'nin rebirliği acele yardım arabalar haydavcılarının aylıklarını arttırmağa karar aldı. Endi olarga koşma içtimai destek olarak 3000 ruble ve kazaya aydaf için 15%lık koşum төлeyler. Bu yılın başından beri adavcılar yanı acele yardım maşinalarında çalışalar. Yanı gazel içinde defibrillator, aspirator, kardiomonitor ve nefes aparaturası var. 300'ge yakın yanı acele yardım arabasını Kırım Federal Sağlık Sala Vezirliğinin programması boyunca elde etti. Her yerde geçebilgen köpçekler üstünde reanimasiya clearance alışkanımızdan yüksekçe. Bu tıbbi hadimler brigadasına Yarımada'nın en uzak koşullarına barıp etmeye yardım edecek. 2017 senesinden beri Kırım'da stan aviasiya yanıdan çalışıp başlayacak. Tebecilerinin hava brigadası bu yıl 100'ge yakın uçuvga çıktı. Kırım'ın Tebi Sigorta Fondunda 5 yıl devamında sigortalı şahıslarının yekeni reyestrini tizdiler. 2015 senesinden başlap hastalar şahıştırılgan şekilde hesapqa alınan. Kırım'ın ailesinin 97%'ında Tebi sigorta var. Kırım'ın hakimiyeti için keyfiyetli ve profesyonel tebi yardım gösterilivi kun mevzusunda esas meselelerinden biridir. Yanı tapılmalar Хан Sarayının baş binası üstünde demir asma ve teritoriya kenişlenovi. Medeni miras rekonstruksiyası ketişatında mütehassıslar 3000'den ziyade artefakt tapıldı. Bu çeşit kapikler ve turmuş eşyalarının parçaları. En esas ise o devir kompleksinin divarları açılı. Kurucular endi Cuma Cami'nin restaurasyasına ve Çeşme azbarı demontajına geçtiler. Хан Saray rekonstruksiyasının umumi fiyatı kararla 2 milyard rubleni teşkil edecek ve 2022 senegece devam edecek. Sonki 5 yıl devamında saray denişivi hakkında biz zımlevhamız.
Ишлерінің эсас қысымы Хансарай жәмесінің реставрациясындан башланды. Дам тамирленген сон анда су ақызылу системасы кечірілежек. Хансарай реконструкциясының бірінші басамағы баш бина үстінде демір асма құрылывындан ибарет, иншаатының дамы үстінде керамет көчірілежек. Чешме азбары içinde ve binanın ок тарафларында қавилештіріжі ішлер yapılacak. Дүнияда Крым Татар сарай мемарлығының екенен үмінесі Ханлар сарайы 2015 сенесінден берлі федераль эмиет ташыған медени объект статусында болуна. Крым Русия еркеніне кірген сон Джумхуриет акимиеті фаал шекілде оның реконструкциясының оғрашы башладылар. А здесь родовое древо крымских ханов, Хаджигерай основатель династии, потомок Чингизида в 10-м поколении. Ханлар сарайындаки қалған объектілерінің реконструкциясы 2022 сененің сонына же девам етежек. Гербы, оно наиболее пострадавшее. Вот даже вот стягивали вот эти стяжки, это реставрационные затяжки. Вот скобы, да? Да, да. Это металлические тяжи, которые были установлены для того, чтобы предотвратить, 50-х годах, да? Да, предотвратить разрушение. Сарай комплексы 4 гектар ерде ерлеше кечіміште бұл территория баяғы кенішче 20 гектарға яқын еді. Қора веғарби араба қапудан сон бақчалар башлана еді. Олардан сон сарай яйлясы олған. Шымды бұл топырақлар шахси мүлкиет сайыла. Оның үшін илеріде бұларны эпосыны Ханлар сарайына қайтармаға ниет бар. Тут показано как будто проход между стенами, а прохода не было. Реставрация жеряны чешет археологик тапылмаларны анық ет. Ишлер кетешатында түтін үлелері чешет капиклер ве турмуш эшялардан парчалары тапылды. Нет, это Крымское ханство, чеканка местная. Мутехассызлар эминлер реставрация сарай сырларына ачымақ yoludur, ama bu қолайлы жерян дегіл деп қайдетелер. Чонки сарай комплексінің бірінші көрініші 1736 сене юз берген янгын нәтижесінде толу шекілді йоқ етілді ве сонра бір қач кере дынышты. Эмде шымды бізім өгімізде тұрған эсаз вазифе темел пекетілігі ведам қавилештірілівідір. Бұ чарелер бина юқылывына yol бермес. Ханлар сарайы реконструкциясының умуми фияты аман-аман 2 миллиард рублені тешкіл етежек. Бүгін сарай Крым Татар мемарлығының ажайып ве уникальны мінесі сайла. Асырлар девамында улу шайырлер языжы ве чалғыжылар Хансарай ақында белі сатырларды язған еділер. Оның үшін комплекс құртарылығы Крым акимиетінің эсас вазифелерінден бірідір. Cumhuriyetimizдің көй хожалығы инкишаф еті 5 ел давамында Русия Федерациясының бюджеті балычықлық аш мақсулаты ве ичімліклер истисалы саасында 20-ден зияды миллиард рублені тешкіл етті. Крым Cumhuriyetінде екілген ерлерінің мейданлығы 2014 сенеден 2018 сенеге 700 гектарға артты. Девлет дестегінің көлемі 500 миллион рубледен зияды олды. Мухаммед Зекирияев өз репортажында ярымадамызда 5 елік нәтижелер ақында тариф еті. Қырымда 5 ел ішінде көй ферма қожалықларының сайысы 13 кереге артты. Бүгінгі күнде Жүрчи районында 5 бинден зияда айван бар. Оларының арасында 2,5 бинге сағылған сығырлардыр. Бір суткада олар 80 бин тонна сүт берелер. Егер 2014 сене Қырымда көй ферма қожалықларының сайысы 200-ден зияды олса, бұл ел әнді 3 бинге яқын. 4 ел ішінде Русия ярмадымыздың аграрилеріне 9 миллиардтан зияды пара айырды. Крым Cumhuriyeti юзум асыравчылық мейданлығы бойынша Русияда 3-нчі ерге чықты. 5 ел девамында 2000-ден зияды гектар ерге юзум сачылды. Таралардан юзум Крым базарларына ве шарап заводларына еткізілі. Урожай, чтобы каждый год они... И так до конца 100-метровку. Крым юзумыны Санкт-Петербург, Москва ве Екатеринбург шеріне йоллайлар. Умумен 2019 сенесі Крымның көй хожалық истисалжылара 80 бин тонна юзум жимаға планлаштыралар. За урожай в Крыму. Все. Крымда алма асыравнен оғрашқан ферма бар. Бұ Cumhuriyetте ән бұйық муэсиседар. Оны мейданлығы 100 гектардан зияды. Мұнда саба саат 7-ден 4 бинден зияды адам çalışа. Бір суткада олар 50-лерінден 100-ден зияды тонна алманы кечірелер. Көлерде Кунайлан жиылығы деваметі ярка поле койының аграрилері 1 гектардан қарарнен 17 центнер Кунайлан топлайлар. Крым фермачылары Русия біріншілер сырасында Кунайлан жиштырылығы башладылар. 10 бин гектардан әнді 5 бин тонна алынды. Бұйыл 1 миллион бин тоннадан зияды Кунайлан берекетіні жимаға планлаштыралар.
Жумхуриятте эмде биринчи V2 яг заводу курулды. Bir суткада муэссесе 40 тоннага же арынмаган яг ихтисал эте. Қырымның Шимали Шархи каналына yol капалы улғаны тек файда кетіріп башлады. Оның yoqluğu көй қожалықларының инкишафына ичде тесір etmedi. Мемлекетінің қол тұтывы ярдымының Жумхуриятте 2015-2017 senelerde havuz ve 15 skvajina kuruldu. Bu tedbirlerde 600'den ziyade milyon ruble yollanıldı. Devlet programması çalışkandan beri yani 5 yıl devamında koy ferma kocalıklarının Kırım Cumhuriyeti iqtisadiyatının mühim kısmı olup kaldı. Tek sonki 3 yılda Cumhuriyetinin müesseseleri 1,5 binden ziyade teknika nushası ve çeşit donatmalarını satın aldılar. Haberler takımı Millet Telekanalı. Yıl geçirilgen ve seyircilerimiz tarafından beğenilgen Millet Menligi konkursu iştirakçılarının arizalarını kabul etmeye devam etti. Sentyabrın 15'ine kadar istegen adam telekanalının resmi saytında anketаны toldurabilir. 12 nominatsiya ayrıldı. Seyirciler ve jüri azaları finalistlerini rey beru vastasını seçecekler. Galiplerinin tantanalı takdirlenıvi dekabr ayında Kırım Tatar Muzikalı Drama Teatrında geçecek. Tafsilatlı malumat almak için ekranlarınızda көрген telefon numaraları boyunca müracaat etmege mümkün. Episi isteklerini iştirak etmege davet etemiz. Кезлевде Солнечный остров adlı bala ve ailevi kinonun 3. festivali yekunlendi. Bir hafta devamında festivalinin iştirakçıları kino gösterilivlerini ziyaret ettiler ve icadi kuruşuvlarda iştirak ettiler. Солнечный остров festivalinde emde belli Rusya rejissör, aktör ve prodüserlerinin master-klassları geçirildi. Bedi Tolu metreli film nominatsiyasında Komanda Mечты adlı bedi film galip çıktı. Festivalde Гофманиада levhası en yaxşı animasyon film oldu. Снежная королева в Зазеркалье adlı multfilm ise seyircilerinin sevimi nominatsiyasında galip çıktı. Mirasim konsertinin yekunlendi. Добрые дела делаются по душе, делаются с единомышленниками, с друзьями, с родственниками. И это прекрасно, что наш фестиваль именно такой, детского и семейного кино. Это очень важно. Ялта Сакины джиу-джитсу boyunca Rusya turnirinde galip çıktı. Arbi birge bir koruşuv boyunca yarışlar Sankt-Peterburg şehrinde geçti. Beden terbiyesi ve sport boyunca bala Osmürner merkezinde terbiye algan Alexander Gurin 73 kilogaca çeki kategoriyasında birinci yerge çıktı. O Rusya cima takımı türkümünde dünya seviyesindeki yarışlarda iştirak etmek hakkını elde etti. Yalta Memuriyeti haber etkenine göre Gurin sentyabrının 13'inde 16'sında Romanya'da dünya Kubogunda iştirak edecek. Oktyabrının 26'sında ise Krit adasında geçken dünya birinciliginde güçlerini sınayacak. Bugünkü bu episi haberler Millet Telekanalından ayrılmanız. Hayırlı akşamlar.